Pumasa ka? Opo. Kasi sabi niya po sister ko. At siya po ngayon nila, aari na naman po. Kaya pumasa. Kaya po pwede ka pa. Sister ako lagaw.
Maya payabak po kay katamongan kapatad kang Kristo. Iyabiatala po ka rin kay katang panalangin. Kaniting misa, ding makatuking intensyones. Paraking kapasalamatan de Rizardas at Luz Medina, Imelda at Clifford Ray Umali, Jaime and Adena David, Manny and Berna Pineda, Lorna David, Ron and Techo Campo, Paul and Chicky Velarde, Pat and May Pingol, Ralph and Mia, Mia Calma, Soberano at Salamat, families, Jane Raimundo at Dingkarelang Familia. Paraking special intenciones de Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Deacon Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Stephen Floyd Gopez, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rezon, Eliza Maysunga, Patricia Foronda, Nathan Ale Cruz, Keith Ann Sazon, Kate Leslie Guevara, Katrina Camille Gozon, Clarita Asuncion, Ragu Nileconda, Gian Emmanuel Nileconda, Abigail Galang, at Garnet Tolentino. Paraking malagwang kapadanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Archimedes Kayanan, Emmanuel Pineda, Xavier Ethan Miranda, Luis Gil Bucad, Ruby Ann Reyes, Anthony Chase Gozon, Ben and Nena Andrea Ingal, at ding sablang kapatad pang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Paraking pamanantabi at proteksyon ni Banal Espiritu, karing pamilya dari Ani Rason, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, at Josebio at Norma. Paraking alanggang kapainawan daring kapatad tang Mayang Obye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose Trina and Perla, Benedicto and Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Virginio, Alfredo, Manuel and Arturo, Cesar and Heracleo, Marion, Emilio, Soledad, Jesus, Arturo, Alejandro, Maximo, Mercedes at Nori, Edgar, Monico, Raymunda, Dominador, Fernando, Enrique, Dominador Velasco, Augusto, Corazon, Irene, Perla, Gloria, Edilberto Sr., Caloy, Rodolfo, Herminia, Abigail Grisha, Among Aristotel, Regina and Richard, Bartolome and Gregoria, at deta pong makasulat keng tumba, at ding sablang kaladwa keng purgatorio, at detang alang nakapakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan da rin kay katang frontliners laban king COVID. Ing kaya katamo pong mass presider, ngayon alas 7:30 ni ngabak, yapin po'y among EJ Cruz.
Kilagyo ning ipampo ning anak kampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya at pakalulo ning Ginoo yang mantabe parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Mititipon tamo ban pagmasusyan ing 32 Domingo ning karaniwan a panahon. Potang damdaman da ing sukat lang maging mayingat at makasadya para king panyatang ning Ginoo. Dakalang tawong mimisip ing kailangan lang maging makasadya para king kamatayan, ban elam marakap king alang male king panyatang na. Dapat maigit pa king kabaldugan na kesa kaniti. Kailangan tang mabiyasang makirap king Ginoo, karing dakalaparalan adaratang yake katamo. Anting kayabe tamo king dala ning biye, karing parang tao, king kikatang panalangin, king kapag masusyan ning Eucharistia. Iti isadya nakatamo, ban king pangwakas a pamakitag mo. Manalangin tamong ngeni king Dios, ban gawa nakatang matingid king alanang patanat, a pangakabos at pangayatsyo busal tamo. Kapatad, sukat tang mikamaygit kamalayan, karing pamikatagon, a akakatagmo taya, ing Ginoo king biye. Adwan tamong ngeni, kaya ing patawara nakatamo. Ginong Yesus balamo wari, alaka potang magkapilit king lumaban king kasakitan. Dapot atika karing kambe ning ke kaming sikanan Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo, maralas akakalingwanda ka king pamagmasabalmi king aldoldo pamibiyebye. Dapot atika karing kayabemi Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus magkulang ke lingap ke ka, karing kekeng masakit a kapatad. Dapot pagnasan mo ing sumuyo ke ka, kapamilatanda, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, midalata sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O lubos mayupayang ipa, masika na ningke kang ustisya,
at maulaing ke kang pakalulo. Lilungan mo kami king pusan at amon ning biye, kambilan mo ring kaisipan mi, king piraya ning ketasan, at padalisayan ding kapagnasan mi, king legwa ning katutuan. Sopan mo king mi kamaygit kamalayan, king malugod mong tangka, ban maygit milang idawon ding biyemi, king pamanyuyo ka ring sabla, iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tapong ni king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. Ing kabiasnan mas lagya, eya makulimlim, di takman. Ding malugod kaya malagware nga tuklasan, at akakit day agad, ding magdulap kaya. Ding magimbut kaya malagwanong panusignan. Pakilalayang agad karelangan, manaya kamo maranon kaya at kami sakitan, dasnan mo neng makaluklok, king tukuran mongeran. Isipan niya mo, lubos mo neng atalastas, abangan me, at ing kabalisan lub, mabating keka. Ing kabiasnan mismong luluyon niyang manintun, karing matampang tanggap kaya, at malugod diyang papakit karela, king pamaglakad do, asa lubungan no agad, busal ning pamiisip-isip do. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Ulitan tayo po. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. O Diyos, ika ing kakong Diyos, tapat da kang pagdulapan, ing mabilog kong pangataw, mauyake ka. Ing kaladwa ko, managanipan niya ka, king malangi at mga gabak-agabon, amaw keka. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Paintulot mong ing akit da ka, king banal mong santuaryo. Bakit mo ka kung sikanant mo't o paya? Inlugod mong alang kupas, mayap palak kening biyako. Inya pupurian da ka. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Pasalamatan da ka kay kabaning biyako, at manalangin ko keka. Ing kaladwa ko kumabsiya, antimoneng ating piyesta. Dalitanan da ka karing mga sayang kanta ning kapurian. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Gaganang da ka kabang makakera ko, kilub ning kabukas, ika ing isipan ko. Uling parati mo kong sasaupan, king lilong ding pakpak mo. Karin, masaya, dalit ko. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Pamamasang iba't king mumunan ng sulat San Pablo karing tao Tesalonica. Kapatad, buriming abaluyo ing katutuan, tungkol karing mga matena, bane kayo lungkot, antimoring taong alang kapanayan. Maniwala tamo king meteya i Jesus at sinubling mebye. Inya maniwala tamo, ing pasublian na lang namang niya ng Diyos, ding sablang mete, amanalig kang Jesus,
ban iyabe na lakeya. Itiya ing turuning Ginoo, asasabyan mi kaya kayo, datang yung pasibayo yung Ginoo, at itamong mabye paking aldo a datang nga nakatamo, etalang ang labisan ding mga matena. Kuldas yang iba't banwa ing Ginoo, kayag naning siwala ning arkanghel, amamaus at mumutos, at ning tiyup ning trompeta ning Diyos. Muna na lang subling miyering mga matena, ating kapanaligan kang Kristo. Kay bat na nita, itamong mabiepa, iyukyat nakatamo king biga, at iyabe kareng pepasubliyay ng me, ban sa lubungan taya ing Ginoo king banwa. At kanita, akayabe taya ing Ginoo kapilanman. Inyami papamatula kayo, king metong at metong, kapamilitan dareting amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo pong yining maya pabalita. Itamongan po, mingan Ingat kayo, at at magsadya. Uling eyo balo, nung kapilan niya datang, ing anak ning tao. Ing Ginoo mantabay ake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus selitane iting talimhaga karing kayang alagad, ing kayaryaning banwa, apakiwangisme king antikaniti, at ingapulong dalagang linwal ban sa lubong king lalaking kakasal, at inyang daralang sulu ing balang metong karela, ding 5 karela, mangmangla, at ding 5 maisipla. Ding 5 mangmang delara, ding karelang sulo, dapot elamig bakal laro. Dapot ding 5 maisip migdalalang aliwang laro. Bukod ketang atiyo, karing sulura. Mayan talaya ing lalaking kakasal, king panyatang na. Inyay kwarang mitundu ding dalaga, angga king mipatudtudla. E dapot inyang kapitangan ng bengi, meramdam ing kulisak, oy nina ing lalaking kakasal, lumwal na kayo sa lubong na niye. Migising la ring apulong dalaga, at inayos dala ding karelang sulo.
ngara ring limang mangmang karing limang maisip. Dakeyo kami kingke kayong laro, uling matatdala ding sulumi. Dapot ngarang may kibat, magkang makagyu, ke katangan. Mayapa munta kayo, saguli karing tindangan, at sali kayong para ke kayo. Inyalinwala ding limang mangmang bansaling laro. Kabangalalo, dinatangya ing lalaking kakasal. Ding limang dalagang maisip, makapanayat makasadyang melaos, linubla king lugal ning kasalan, kambening lalaking kakasal, at misaraya ing pasbol. Kay Batnanita, dinatangla ring limang mangmanga dalaga, Ginoo, Ginoo, buklat yepo ing pasbol ngarang kukulait. Dapot nga nang may kibat karela, makanano king ibuklat, era kayo kilala. Nga kuware, nga nang memupos Jesus, maglame kayo, uling eyo baloy ng aldo, ni ing oras. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ke ka o Kristo. Mayan talaya ing lalaking kakasal, king panyatang na. Magrasya nga bakpo kay kayungan. Malaos ko po king katamong misa kaniting 32 Domingo ning karaniwan a panahon. No nga papansin nyo, medyo aliwa na yata ing traffic ngeni. Itang sadyang didinan mong oras 30 minutes sa biyay, dapat gawan meng 45 minutes o may git pa. Dakal traffic, neng kay aksidente, kesiran, niyayaliwa pa. Tamo siguro talaga ay wasana. King biyeta mo, kaya bene, ingausan tamong delay o pangayantala. Nung lawenta mo king Ibangelyo, atin mo namang may delay, atin mo namang may antala, kaniting pamamasa. Nino ita? Itang lalaking kakasal. Uli na ning dakal a Jewish practices king kasal. Kanita pong minunang panahon yameto ngayaldo ing kasal. Nung magkamali kareng Hudyo, pituyang aldo ing karelang selebrasyon, makabaya. Ne? At uling eraasahan, ing malambat ng pangayantala, may gitking normal, anya mitondula, mi patudtudla. Ingkutang, nanong sukat taping daptan, nunging pangayantala, tamupin aywasan. What do we do in life when we experience unexpected delay? Palagi ko, kapatad, kalupaking larawan na gagamitan na ning Ebanghelyo, ing pakibat kaniti, we need to increase our oil. Kailangan talang dagdagan ding oil tamo. Pero buri keng gamitan ing acronym OIL, ban kanita tandanan tayo, nung nano'y sukat ang dagdagan, na nga tamo king pinandit ning biye tamong mayayantala ing kikatamong biyahe king biye. There are 3 things that we need to refill during times of delay. Munang dili, we need to increase our oil of openness. Our oil of openness. Kung napulilingad at masaya ko pong sasabihan, mag-40 na ako po ngining banwang iti, bayo mayari ing 2023. December po yung kanakong birthday. Ne? 40 na ako. They say, sabianda, life begins at 40. Ngara, ne? Kasi kanuag pang kareng psychologist po, tang 40 ka, bala mo magbalik kang anak, mantun kang bayong kabaldugan, hobbies, ne? Obra, gagawan, bala mo retang minuna, medyo kaini panaka. So life begins at 40, ngara. Potang ding kaluguran ko, daramdaman da magkorenta na ako, boysitan da ko, aro, ngara, miadya ka, malapit ning kay midlife crisis, ngara. Midlife crisis. Ako po balo nung ikayo, midlife crisis kayo. Pero makatakot yung nga manong crisis, ne?
Halimbawa, financial crisis, saro, muri nang sabyan, kapapaltan kang kwalta, ne? O kaya health crisis, ne? Potang masyado kang sasakit at saka king krisis. Makatakot ing krisis. Pero aga nakakaya po seto minsan nga na the word crisis can mean two things. Either it can be a time of intense difficulty or it can also be a time of intense opportunity. Nga na. A time of intense difficulty or a time of intense opportunity. At kanitaya po burikeng dinan kabaldugan ining maging karanasan ko. Eke buringausan midlife crisis, burikengausan midlife opportunity. Pero meto nga paganaka, potanging meto nga bage, gagawan me o mibubuklat tamo kitang pamaging opportunity na kakakalinguan ing sukat tamong panatilyan ka ring puso tamo itang oil of openness. Uling, nung ka makabuklat, nung makasara ka, bitasang milob ing grasya. Panwalan niyo po ita? Potang makasara tamo, tamo nano mang tanggap king grasya. Pengarya mong pasbul o awang. Potang pinyarame, agyang nanongangin, pwedeng milub, uling makasaraya. Nung lalawen tamo, deni nga pulong dalaga king Ebanghelyo, they were in their most desperate moments. They were in a crisis. Ne? Bengi na, makatakoting bengi, dalaga la pa mo. Ne? Mapagala pa, antimong migsadya king kasalan. Mitutundula, ating peka, makalungkot, ne? Makatakot, yapinitang mabibengi na, kapapaltan lapang laro. Magigisan ing laruda. They were in a crisis. But instead of breaking and instead of letting go, nanong gewara, pekatalanda pa. They made use of that moment of opportunity. May subuking tiyagara, anyapin, misadsadla. At agyang kepaltan lang laro retang lima, sigurado ko they have learned, they have transcended from that experience. Tinggap da itang karetang desperate timing at gewareng moment of learning. They have converted difficulty into opportunity. Ewari eta nalalaut, itamo mo naman, few years ago, may ka-experience tamong matinding krisis na yatamo, inasahan king biyatamo. Dinilay na, inantala na, ignanumang bagay king biyatamo. Nano ita? Pandemya. In COVID pandemic, it was a crisis. It made us fearful at gewa ng difficult, masakit ing sablang bagay kay katamo. Pero eyo akakit, inya mo namang panahon ning pandemya, kapilan nyo atakmaning may usong ube pandesal. Rin niyang pandemya, kapilang ko, minunang may biyasang timid-timid ka rin kay kong cellphone, banta magpa-deliver, pamangan, o kaya Shopee at Lazada. Rin niyang pandemic. Ngayon potang alang klase, potang babagyo, makapag-klase la pa mo rin. Bakit? Online. Kapilang tamay biyasang online. Inyang pandemic. Kaya kami po seminaryo, kalambat mi nga beyabe, alaking group chat. Pero inyang pandemic, mika group chat kami. Ne? Misasabi kami, agyang eke, mikikit. Ne? We have transcended and we have survived. Bakit? All because we have increased our openness in our hearts. Kadwa, in times of delay, we need to increase our oil of initiative. We need to increase our oil of initiative. Sabi ra, there are two kinds of persons. Muna, those who just let things happen. At kadwa, detang those who make things happen. Takanong mo muna, those who just let things happen. Itang kadwa, those who make things happen. Taong tuki-tuki mo king gawa, o taong ating kusa.
Deni pong apulong babae king ebanghelyo, they were divided into two groups. Detang 5, maisip la. Detang 5, mangmangla. The wise, those who initiated bringing extra oil. At ninureng mangmang, detang may kakalingwan, magdalang extra oil. Well, obviously, detang 5 biyasa, maisip ababay, they made it inside the wedding banquet. May kalubla king lugal ning kasalan. Why? Because they made it happen. They have initiated bringing extra oil. Anya milubla king kayaryana ning banwa. Unlike those 5 foolish who just let things happen. Kaluguran kong kapatadi, kutang mo na mo king sarili mo. Nino kaya ka rin nga duwa ing pangatao ko? Am I a type of person who just let things happen? Or am I a type of person who make things happen? Sabi ng Lao Tzu, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Buri nang sabyan, in life, we need to make things happen. We need to initiate things so that we may make things happen. We do not only let things pass and happen. Kapatad, king malambata ng pamaninaya ketiyatu, ingkutang nuka rin may kaya buring miras ing pamaninaya mo. Ang gakamong pasbul ning banwa o bisa kang milub king banwa. In times of delay, learn to increase your initiative. King yatu eta kakalingwan ning magkusa, ban king banwa, milubta mo muna mang kusa. Katlo at katatawlian, in moments of unexpected delay, we need to increase our oil of love. We need to increase our oil of love. So, openness, initiative, and love. Ba't kaya pa mo pong mig-retreat? Salamat po kareng panalangin niyo. Itang metong ming speaker, talasawaya, metong yang abogado, i-brother Bobby Kitain, kukwento ng love story na. Sabi na bayo ya kanumig propose ketang paglolwana, nangeni asawa na, nga nasasabi, I see a potential flower growing, nga nang sasabi. Ne? Kapoetic na. I see a potential flower growing. But please do not hurry, nga na. Think it over. Pray over it first, nga na. Isipan me pa, pangadi me pa. At nga na, I am willing to wait. Makasadya kong manaya, nga na. Indeed, when we love somebody, you will learn to wait patiently. Po to. Potang kaluguran may tao, manaya at manaya kang gusto, nung nano'y maging pakibat na. Inya pong seminarista kami aga nakako, ginawa kaming metong at theatrical play. Ing title na, Nasaan si Pag-ibig? Ne? Nasaan si Pag-ibig? Inspired niya po king metong at true to life love story. Itang love story ng Django. Eko po balo nung daramdaman niya at kilalay Django. Django, yapin itay tang taong grasa na manatili kanita, bayo lahar karin king Palawe. At in kwento na Aldo, Bengi at Sukarin. Bakit? Uling agpang king kwento, itakanong lugalay ita, yung tagpuan da, nitang kayang girlfriend. Minsan na Aldo, king Emalino sangkan, di natang ing kayang panenayan. Pero Aldo at Bengi, balik-balikan uling panenayan ing kayang kaluguran. Linabas ing minuto, ing oras, ing Aldo, ing Domingo, ing bulan at ing pabanwa. Ikwana na pang Messi rabuntok, pero menatili yang manenaya. Ang gana king metwaya at ang gana king mepatludyay nawa, daratang niya pamurin ka rin, manatili uling manenayaya. Hanggang sa hukay, siya ay naghintay. Bakit? Uling tutuneng kaluguran, ing kayang panenayan.
Deni po nga pulong dalaga king ebanghelyo, eno man sigurado king panyatang naning lalaking kakasal, mitutundula pa king pamanenaya, at ding karelang laro, kapapaltan lang. But still they tried staying up late until the indefinite arrival of the bridegroom. Deting babayi, makasadya lang paipagal at magpuyat, makasadya lang magsakripisyo, oras at panahon, makasadya lang mangisan alta at laro, dasan mo sana ing lalaking kakasal. Bakit? All because of their increased love for the wedding couple. O itamo kapatad, ikutang mo na mo king siping mo, sister, brother, nanong level ning lugod mo? Ne? Nanong level ning lugod mo? Kalupa tayo kaya idjanggo. Makasadyata mo namang kayang manayang malambat, king panyatang ning palsintan tamong Gino. Kalupa tayo kaya ding babay king ebanghelyo. Agyuta mo muna mang magsakripisyong mabayat, ban milubta mo king kayaryaning banwa. My dear friends, remember this. Learn to wait in love, and in time, it will pay. Learn to wait in love, and in time, it will pay. Kaniti pong misa nga iti kapatad, king busal ning yatong dakal unexpected delay, dakal mayayantala king dieta mo. But let us pray only for one thing. King puso yu, pangadyan yu, Lord, increase our oil. Lord, increase our oil. Help us to in openness, help us to grow in initiative, and help us to grow in love, now and forever. Amen. Talakad tapo. Ipasyag tamo po ing kikatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalang ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katluwaldos sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasulirang meding mete, at king bie alanangka. Amen. Kaluguran kong kapatad, manalangin taking Ginoo, para karing at subusal tamo, ay maka sindisulu para king panyatang ning Ginoo. Ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing tulara, mitdana uyab, ning kabiguan at kalungkutan. Ban ing Ginoo, sinjanong pasibayo, ding sulura, at tayranala papunta king bangketi, ning metong alalong masayang yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing kapanayan da, mitdana uyab, ning keyalan hustisya, at pamanyakurak. Ban ing Ginoo, sinjanong pasibayo, ding sulura, at tayranala payinturo, king bangketi ning metong abayong yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing lugod da, mitdana, kapamilataning sama, at pamisalonggutan. Ban ing Ginoo, sinjanong pasibayo, ding sulura, at tayranala, papunta king bangketi, ning metong amaygit maganakang yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing kasalpantayanan da, mitdana, at para karing kakapkap king maralumdum. Ban ing Ginoo,
Sinjanong pasibayo, ding sulura, at tayranala painturo, king bangkete ning yato, ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin niya. Para ka ring sirata mata at matutod na king kamatayan, baning Ginoo, sinjanong pasibayo king kekatang kapanayan, at tayranala painturo, king alanganggang karinaning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin niya. Tanggapan na sana ning Diyos ing kekatamong kapasalamatan. Iulino sana king karyarang maligaya, ring kapatad tamong meyang ngunabye. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin niya. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. O Diyos sa Ginoomi, tayran mo kengan king dalan painturo, king bangketing alang kapupusan, anong nuke makisulo king tula mong alanangga kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Talakad tapo.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulu, kaniting Eukaristiya papas kamatayan ning Ginoo, tanggapan mo ring ay na iyang pangmi, at sopan mo king tuki kayang mitmong lugod, uling ginuya, manggaman king alanangga. Ingyo tabeya ke kayo, At kaya kan timurin, yat na yoring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati, numan karinoy pa Diyos king alananggat lubos mayupaya. At sukeka, ingke kaming pangayatsyo, pangimut at pangataw. King pamibiyebye mi aldoldo, daranasan mi ingke kang lugod. King lugod mong tenam king metong ayato, binyene ning kang anak ing banal espiritu, bilang mumunang bunga, babye garantiya, king akayabe mo kami king siping na kapilanman. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ingke kang ligaya. O banal mingib pa, karapat dapat na kang puryan ning metong ayato, uling king kapamilatan ning kay kang anak, Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal espiritu, dininan mong biat kabanalan ning sabla. Alakang tuk ng mamaus king kay balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise dawon miyang pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa pag amuamo mi, pabanalan mula king espiritu mo, reting ayin na daralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya, ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting Eukaristiya. At tatandanan mi pa, kanitang bengi, ami pagtaksilan niya, kinuha niya ing tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ne, dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana, kananye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, midawon niya, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, dinawang ne karing kayang disipulos at ngana, kananye iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban ke tami patawaran laring kasalanan, daptan yu iti antimong pamigagana kayo kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Oy pagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak aming abos ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo. Nya darawon mi ake kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag-amo mi ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at laban ming midahon king sarili na. Pauli ning kamatayan na ikwa na kaming misut keka. Pagkalam mo kingi kaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalirya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna, kambe ng Maria, kapilanman birhen na induning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol, ding maligayang martires, ding sablang banal pauli ning pamamilatanda, manalig kaming merinan kasopa na lang patanat, king arapan mo. Oy paitisa ng ayining pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilo gayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ke tiyato, kambening kekang talasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, dingke kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, at ting mabilog mong balayan ay natbus ningke kang anak. Oy papakiramdam, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman, ding kapatad ming miyang unabiye, lalong-lalo na Father Aristotel, at ding sablang keka, may matulat memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alananga, Langin tamo, kawangis ng Jesus. Datang ke kami
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu, parati king mikabiyos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kapang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayeng kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. Oy pa ing ginuming Yeso Kristo, as sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babye ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang Santa Iglesia, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo yang mantabe para At kaya ka antimurin. pakit tamong eni mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayo nga. Kapatad nyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Talakat tapo. Manalangin tamo. O Ginoo king Eukaristiyang pekusuluan mi, babayo mo ing biyemi, kapamilataning ke kang Espiritu, daptan mong masolong sumulang ing biye mo kareng puso mi, at papanatilian mo kaming tapat ke ka, itiadawan mi, kapamilatan ng Kristo, Ginoo mi. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka anti mo rin. idu ko yoring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Dios. King arapan ning Ginoo pibulayan tala ding kaya nga mano tungkol king gelingan ning pamagsadya. Mekad kapisi ning balang metong kareti, mangmang potang mikakasala tamo, biyasa potang maingat tamo at magkapilit mi biyebye, ditak mo man kawangis ng Jesus. At misane karingkaya nga mano. Ing mayupayang Diyos, panatilian ako sanang maingat at biyasa, at panwana na kayo kambening kay kayong pamilya, kilagyo ning iba ampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing kay katang misa mayarine, ume kayo king kapayapaan ng Kristo, panatilian ako sanang parating tapat. Salamat, King Diyos.